ukubuza umkhubo omubi engubone wenziwa niwenza bafowethu ngiyazi ukuthi inhliziyo ayiphakela kodwa lo mkhuba lona wekani wokuthimisela imbowode nifuna ukunemba istage ngicela bafethu unqamuke niyezwa njengoba ngingumholi mina ngipublic figure into engiyikhulumayo abantu bayayenza into engiyithandayo abantu bayayithanda into engayifuna abantu banjani into engayifuna abantu banjani ngapha into engayithandi mina abantu banjani ngiyacela ke bafowethu ukuthi sihloniphe lapha na enaniphosa khona amakani kwaukhona abahlonishwa babuntulo babungwezi okuyibona abasiqashayo ngoba nibona sivusa imizi yobaba nje ngicela ukuthi inhlonipho phambili bafowethu niyezwa ngicela lapha niphathe kahle la kweminye imicimbi manisuka la endletsheni bengizonikhuza ngithi ngicela nimxolele ebese bafowethu naye futhi kumele axolise kimi akukho ukuthi kumele kwenzeke ngoba asikazi sicabane napho futhi abakhona asikaze sicabane futhi asilingani ke nje nangamandla lokhu okwenzeke namhlanje kuyakhombisa abaholi bamabala ngicabanga ukuthi laba abasiqashayo akaze ngicela uxhaso kubona asixhasiwe ngoba nibona kunjena nje